mali ya umma. Ka wadhi nyime ni Pogruok minjo e kanisa ma Kenya Methodist County ma Tana River gino ma upogo kanisa no e kidienje adek burano mane obage kanisa no kendo telie kod jadolo Isaiah Day jokanyo mawuok e kanisa no kanisa ni 51 mane ochopo e burano ne wuok oko e kinde ma burano pod dhi nyime ka gikoni jadolo no telonegi kod agoko kalore kod jolamogo jadolo no ne ochuno gi kod paro ma ok gidwar e kaka owinjo oyiero jadolo mabiro telo ne kanisa no ma moko 58 jadolo no gikone to ne oriembo gi oko kapok otim yiero. Jambo ambalo likatushangaza ni kwamba tulipoingia ndani ya hekalu, presiding bishop akatuambia kwamba yeye ameidhinisha Bishop Salati kama bishop wa Singwaya Synod bila mjadala wowote, ambalo siku ya leo ilikuwa ni ya maridhiano. Kwa sababu hiyo sisi wana Singwaya tumeamua kwamba, kwa sababu amesema kwamba ikiwa hili hamulitaki basi mnaweza kwenda, nendeni kabisa, hivi nilivyosema ni hivi, na kama hamuwezi tokeni. Kwa hivyo nasi tukaamua kutoka, na ndipo sasa tuko hapa kwamba tuweze kuyazungumza haya ili ulimwengu wote ujue kwamba haya ya presiding bishop aliyofanya si halali wala si kimungu kabisa. Every person has the right to freedom of conscience, religion, thought, belief, and opinion. 4. A person shall not be compelled to act or engage in any act that is contrary to the person's belief in or religion. Based on the above, we, the members of this synod, declare that we do not accept the forceful imposition of the Reverend Salati Semi. Governor Mabaringo Benjamin Cheboyo